Pisac Ernest Hemingway je ispričao priču o španskom ocu i njegovom 13-godišnjem sinu. Odnos između njih dvojice se konstantno pogoršavao i konačno pobunjeni sin, čije ime bilo Paco, odlučio da pobjegne od kuće. Paco inače veoma uobičajeno ime u Španiji. Kad je Paco otišao, otac je započeo potragu za svojim sinom. Ali pošto nije mogao nikako da ga nađe, odlučio je da stavi oglas u jedne madridske novine, nadajući da će sin da pročita poruku. A oglas je ovako glasio: Dragi Paco, sve je oprošteno. Čekam te sutra u podne ispred hotela Plaza. Tata. Sljedećeg dana u podne u Madridu ispred hotela Plaza 800 ljudi sa imenom Paco se skupilo da sretnu svoga oca. Milioni ljudi na ovom svijetu čeznu za očevim zagrljajem. Milioni ljudi na ovom svijetu čeznu da čuju riječi oproštenja. Već ovo je 3. dan kako se družimo sa Rembrandtovom slikom o izgubljenom sinu i sa Isusovom pričom. Prvo večer smo govorili o izgubljenom sinu, sinoć smo govorili o starijem bratu, ali ova priča nije o njima dvojici. Isus je ispričao ovu priču da bi nam pokazao kakav je naš nebeski Otac. I u stvarnosti ova priča bi trebala da se zove priča o Božjoj ljubavi. Glavna ličnost Rembrandtove slike je Otac. Ali ako se malo bolje zagledate ovu sliku, onda ćete vidjeti koji je stvarni centar slike. Ajde pogledajte u sliku i recite mi koji je stvarni centar ove slike. Otac je glavna ličnost, a šta je stvarni centar slike? Ne čujem vas baš najbolje. Ovi ljudi što su sjenice su sporedni likovi na slici. Glavna ličnost je Otac, ali ima jedan djelić slike koji je sami centar slike. Očeve ruke su sami centar slike. Ajde sad pažljivo pogledajte očeve ruke. Ne znam da li možete da ih vidite ovdje, ali mogu čak i da ih uvećam malo. Pa mi recite šta primjećujete na njima. Hop, ček. Ok, sad se malo bolje vide. Šta primjećujete na očevim rukama? Dobro, lijeva šaka je raširena, desna nije. Šta još primjećujete? Jesu iste ruke? U čemu je razlika između ove dvije ruke? Super. Dve očeve ruke su različite. Očeva lijeva ruka koja dodiruje sinovo rame je snažna i mišićava. Prsti su rašireni i pokrivaju dobar dio sinovih leđa i ramena. Lijeva ruka ne samo da dodiruje sina, nego ga ona prosto svojom snagom drži. Ona ga stiska. Kakva je desna ruka? Desna ruka je nježna. Ona je otmjena. Ona je mekana. Prsti su elegantni jedan uz drugoga. Ova ruka nježno leži na ramenu sina. Ona želi da pomiluje. Ona želi da pogladi. Ona želi da utješi. Ovo je majčina ruka. Kad sam shvatio razliku između dve očeve ruke, jedan čitav novi svijet značenja se otvorio predamnom. Otac nije samo otac, on je i majka. On dodiruje sina i očevom i majčinskom rukom. On ga drži i on ga miluje. On ga stiska i on ga tješi. Bog je otac u kome su i očinstvo i majčinstvo
u potpuno prisutni. I kad sam to shvatio i kad sam vidio ovu majčinsku ruku na slici, onda sam se sjetio riječi proroka Isaije, koji kaže ovako: može li žena zaboraviti porod svoj, da se ne smiluje na čedo utrobe svoje, a da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao, zidovi su tvoji jednako predamnom. Kakav je taj otac o kome Isus govori u ovoj priči? Prva osobina koju možemo da kažemo o ocu jeste da je otac u potrazi. Većinu svog života ja sam se trudio da tražim Boga, da upoznam Boga, da volim Boga. Slijedio sam sve smjernice duhovnog rasta. Čitaj Bibliju, moli se Bogu svakog dana, služi bližnjima, ne padaju iskušenja, želeći da upoznam Boga. A sada se pitam, da li sam shvatao da je u toku tog svog vremena Bog bio u potrazi, da je Bog pokušavao da pronađe mene, da upozna mene, da zavoli mene. Pitanje nije kako da ja pronađem Boga, nego kako da dopustim Bogu da On pronađe mene. Ne kako da ja upoznam Boga, nego kako da dopustim Bogu da On mene upozna i da On mene zavoli. U svakoj od 3 priče, u Evanđelju po Luci, 15. glavi, inicijativa je uvijek na ocu koji traži. Ovca se izgubila i pastir započinje potragu, napušta svoju kuću, napušta stado, ide da traži svoju izgubljenu ovcu. Dinar se izgubio u kući i žena počinje potragu, čisti čitavu kuću, ne bi li našla taj izgubljeni dinar. I konačno i otac ne sjedi u kući i ne čeka sina da dođe, nego izlazi iz kuće, trči da sretne svoga sina, moli ga, preklinje ga da se vrati kući. Iako to zvuči čudno, Bog želi da pronađe mene više nego što ja želim da pronađem njega. Bog želi da voli mene više nego što ja želim da volim njega. Otac ne sjedi u kući, ne čeka da djeca dođu kući, da kleknu na koljena, da mole za oproštaj, da se izvinjavaju, da mu daju obećanja kako će se promijeniti. Otac baš sve suprotno radi. On napušta kuću, ne gleda na svoj ugled, nego trči da sretne svoju izgubljenu djecu, moli ih da se vrate, ljubi ih, grli ih, priprema bogatu gozbu za njih. Sad shvatam koliko će moje duhovno putovanje biti drugačije. Kad shvatim da Bog nije neko ko se skriva, a ja sam onaj koji ga traži. Već je Bog onaj koji traži, a ja sam onaj koji se skriva. Kakav je još otac? Otac ne upoređuje svoje sinove. Stariji sin je bio ljut na oca, zato što je smatrao da on više voli mlađeg sina. Zato što je napravio veliku proslavu za mlađeg sina. Ali jučer smo rekli, otac ne upoređuje svoje sinove. Njegova ljubav je bezgranično velika i podjednaka za sve njegove sinove, za svu njegovu djecu. Za mene ovo nije lako da prihvatim, zato što mi živimo u svijetu gdje se stalno upoređujemo. Mi se uvijek upoređujemo s drugima. Uvijek se svrstavamo u one ili više ili manje inteligentne, više ili manje privlačne, više ili manje uspješne. Kad čujem da je neko drugi pohvaljen, teško mi je da se ne zapitam da li sam ja manje vrijedan. Kad čujem da je neko drugi dobio neku nagradu, ja se zapitam, a zašto ja nisam dobio nagradu? Zato što se mi stalno upoređujemo s drugim ljudima. Većina naših radosti i tuga u životu dolaze zbog toga što se upoređujemo s drugim ljudima. Ali naš Bog ne poredi. Bog nije neko ko vodi neki svemirski dnevnik i pita se da li ću ja dobiti prelaznu ocjenu. Ova priča govori o Bogu koji s dobrodošlicom prihvata svu svoju djecu i nikada ih ne poredi. Jučer sam vam spomenuo priču o vinogradu. Evo malo ćemo se danas ponovo vratiti na nju.
Svaki put kad pročitam ovu priču, osjećam se nelagodno, zato što je taj gospodar dao podjednaku platu onima koji su radili sat vremena, kao i onima koji su se cijeli dan mučili. Pitam se ponekad, zašto gospodar u ovoj priči nije prvo dao platu onima koji su najduže radili? Na taj način izbjegao bi da oni budu ljubomorni, zavidni. Zašto on baš daje platu prvo onima koji su posljednji radili? Na taj način on čini da ovi drugi postanu zavidni i ljubomorni. Mi ova pitanja postavljamo zato što mi reflektujemo na Boga naša shvatanja. Meni nikad nije palo na pamet da je gospodar namjerno dao platu onima koji su najmanje radili. Da bi svi ovi ostali mogli da se raduju zato što je gospodar velikodušan i zato što je darežljiv. On je dao prvo platu onima koji su najmanje radili zato što je on očekivao da će nastati veliko veselje među njegovim radnicima. Zato što su oni sretni što rade za takvog gospodara koji je velikodušan prema svima i koji daje najviše svima. Tako Bog razmišlja. Ali nažalost mi tako ne razmišljamo. Mi smatramo da je Bog naivan kad on smatra da će svi biti sretni zato što on ne upoređuje, zato što je on velikodušan i darežljiv i blagodatan prema svima. Ali to je način na koji Bog razmišlja. I bilo bi dobro da i mi prihvatimo taj način. Ako želimo da živimo s njim kroz vječnost u njegovom carstvu. Kakav je još otac? Bog je otac koji daje najbolje poklone. Očigledno da se sin ne vraća na neku siromašnu farmu. U priči nam je opisano da ovaj otac bio veoma bogat. Imao je sluge. Rembrandt to opisuje ovim bogatim odijelima i ogrtačima. I ovaj otac koji je bogat ne dopušta sinu, ne daje mu priliku da se on izvinjava. Smatra da je to potpuno irelevantno. Obasipa ga oproštenjem i ljubavlju. Ali više od toga. Ne samo da mu oprašta i ne samo da ga prihvata, već on mu daje najbolje poklone. Ne može da dočeka da mu da najbolje poklone. Originalni tekst u Evanđelju po Luci bukvalno kaže da je otac bio nestrpljiv da obaspe sina najboljim poklonima. On kaže svojim slugama, brzo doneste najbolje poklone. I on mu daje najbolje poklone. Sjećam se kako sam ja s nestrpljenjem čekao da dam najbolje poklone mojoj supruzi Nataši. Možda je neki od vas poznajete. Svake godine za godišnjicu braka ja iznenadim nekim poklonom. Ali jedne godine sam želio baš da je posebno iznenadim, da joj dam najbolje poklone. Mjesec dana sam smišljao ovu godišnjicu braka i zamislio sam je da to bude kao jedna romantična potraga za blagom. Rano ujutro, kad je bila godišnjica braka, ostavio sam jednu romantičnu poruku u kuhinji sa poklonom, a tu je bio trag za sljedeći poklon. Taj trag je vodio do cvjećare gdje je bila nova romantična kartica sa tragom za sljedeći poklon koji se nalazio u parfumeriji. I tako sam ja ostavio, ne sjećam se sad tačno, 4 ili 5 poklona na različitim mjestima. I moja supruga je trebala da slijedi tragove i da pronađe sve te poklone. A posljednja kartica je vodila u hotel gdje sam ja čekao za večeru. Ja vam ne mogu opisati, ja nisam mogao da izdržim da dam mojoj supruzi ove poklone. Ja sam prosto već i prije nego što se to dogodilo i htio da joj ispričam šta ja to sve planiram. Kad je taj dan došao, ja sam bio nestrpljiv toliko da joj dam te poklone. Isus ovdje priča priču o ocu koji je nestrpljiv da da najbolje poklone. Sin hoće da bude sluga. On mu daje ogrtač koji nose samo uzvišeni ljudi. Sin kaže, nisam ja dostojan da se nazovem sin, a otac mu daje prste na ruku. Proglašava ga ponovo nasljednikom. I tekst nam kaže da mu otac daje cipele na noge. Nama koji imamo pune ormare cipela, ovo ništa ne znači. Ali prije 2000 godina, a i danas u mnogim dijelovima svijeta,
Cipele nose samo bogati ljudi. Siromašni ljudi nisu imali cipele. Čak i danas u svijetu mnogi ljudi nemaju cipele. Mnogi ljudi u svijetu danas imaju ovakve cipele. Hop. Ja vidim ovdje na kompjuteru, ali vi ne vidite tamo. Hop. Ja sam čuo jednu pjesmu crnačkih robova koja se i danas pjeva u Americi. Gdje crnci pjevaju ovako. Kad odemo na nebo, sva Božja djeca će imati cipele. To je poseban poklon koji Otac daje svome Sinu. Otac koji daje najbolje poklone. I na kraju, naravno, Otac pravi raskošnu gozbu, kolje ugojeno tele, pravi proslavu i najbolju žurku koju je Sin nikada vidio. I tako dolazimo do posljednje osobine ovog Oca. Bog je Otac koji se raduje. Bog je Otac koji voli žurke. Za mene ovo je jedna jako radikalna izjava. Zato što ja nisam odrastao uz takvog Oca. Ja sam uvijek Boga zamišljao kao nekog vrlo ozbiljnog. Meni su od malih nogu govorili, nemoj previše da se smiješ. Nemoj previše da pokazuješ svoje emocije. Ali kad su Isusa pitali kako izgleda Carstvo Božje, znate šta im je rekao? Carstvo Božje je kao svadbena večera. Da vas pitam, kad ste zadnji put bili na svadbenoj večeri? Kad ste bili? Ko je skoro bio na nekoj svadbi? Martine, kad si ti bio? Martine, reci mi kako je bilo na toj svadbi? Pa, imaše mnogo gosti, imaše mnogo ukrasi i... Je li bilo veselo? Da, bilo je svečano, onako. Ja sam prošle godine bio na 3 svadbe. I mogu vam reći, na svakoj od ovih svadbi bilo je jako veselo. Pjevalo se, igralo se do kasnih sati. A Isus kaže, te vaše svadbene večere, to je samo blijeda slika Carstva Božjega. Ne znam da li znate da u Starom Zavjetu postoji jedan praznik. Bog je zahtijevao da Izraelci praznuju ovaj praznik. Zvao se praznik Sjenica. Jednom godišnje svi Izraelci bi trebali da izađu iz svojih kuća, da naprave sebi takozvane sjenice ili šatore od granja, od lišća. 7 dana. Ovo je bio praznik radosti, praznik veselja. 7 dana palile su se logorske vatre. 7 dana se sviralo, pjevalo i igralo. I Bog je to naredio. Da bi ovim ljudima dao predukus Carstva Božjega. Carstvo Božje je kao svadba. Carstvo Božje je radost i veselje. Bog ne samo da daje oproštenje i pomirenje svojoj djeci, već On nudi veselje, On nudi radost svakom svom djetetu. U svakoj od 3 priče u Luki 15. glavi Bog se raduje i poziva i druge da se raduju. Kad je pastir pronašao izgubljenu ovcu, on kaže, radujte se sa mnom, jer sam pronašao izgubljenu ovcu. Kad je žena pronašla izgubljeni dinar, ona kaže svojim prijateljicama, radujte se sa mnom, jer sam pronašla izgubljeni dinar. I konačno Otac kaže, radujte se sa mnom, jer sin moj koji je bio izgubljen, nađe se. Bog se raduje. Ne zato što su problemi svijeta riješeni, ne zato što je nestalo patnje na ovoj našoj zemlji, ne zato što 1000 ljudi ga slave i hvale pjevajući mu pjesme. Bog se raduje zbog jednog djeteta koje se vraća kući. Bog se raduje zbog jedne osobe koja se kaje i poziva i tebe i mene da uđemo u tu radost. Umjesto da gledamo u globalne probleme, Bog nas poziva da tražimo radost i veselje u malim stvarima. Znam da još uvijek nije mir na ovoj zemlji. Znam da još uvijek ljudi pate. Ali ipak vidim ljude koji se vraćaju kući. Čujem glasove koji mole. Primjećujem trenutke oproštenja. Vidim mnoge zrake nade. I to je dovoljan razlog
da imam u sebi ogromnu količinu radosti. Mogu da se radujem za svaki mali nagovještaj Božjeg carstva ovdje na zemlji. Mogu da se radujem kad moja prijateljica Gorana u Banja Luci, koja je stara, koja je psihički bolesna, koja je socijalno ugrožena i korisnik naše javne kuhinje, kad dobije subvenciju od 100 maraka od grada, ona tih 100 maraka potroši da kupi poklone svojim prijateljima. Mogu da se radujem kad moja prijateljica Grozda, koja mi dugo pričala kako nosi ogorčenje protiv određenih ljudi i mržnju u svome srcu, kad dođe i kaže mi: Boždare, počela sam da se molim za svoje neprijatelje. Mogu da se radujem kad moj prijatelj Goran, koji je bolestan, ima milion problema, svira gitaru i komponuje predivne pjesme. Sve ovo su razlozi za kosmičku radost u mom životu. Neki mogu da kažu da sam naivan, da ne vidim stvarne probleme čovečanstva, ali Bog se raduje kad se jedno dijete vraća kući. Statistički to je beznačajno. Znate, kad mi u crkvi kažemo jedna osoba se krstila prošle godine i mi kažemo to je neuspjeh. A ovaj tekst nam kaže da se Bog raduje, da poziva cijelo nebo da se udruže u radosti zbog jednog sina, jednog djeteta koji se vraća kući. Koja je glavna poruka Rembrandtove slike? Koja je glavna poruka Isusove priče? Dugo vremena sam smatrao da je glavna poruka povratak kući. I često su moje propovjedi se zvale povratak kući. Bilo mi je potrebno mnogo duhovnog rada i napora da natjeram izgubljenog sina i mlađeg i starijeg da se vrate kući. Ali što sam bio bliže domu, to sam shvatio da postoji dublja poruka ove priče. Dijete ne ostaje dijete. Kada se izgubljeni sin vrati kući, on se ne vraća da bi ostao sin. On se vraća da bi jednog dana postao otac. Izazov koji Bog stavlja na izgubljene sinove, na tebe i na mene, je ne samo da se vratimo kući, nego da jednog dana mi postanemo kao otac. Ruke koje praštaju, ruke koje tješe, ruke koje pružaju dobrodošlicu, treba da postanu naše ruke. Lako je reći ja sam sin ili ja sam kao sin. A da li možeš da kažeš ja sam kao otac? Da li želiš da budeš kao otac? Da li želiš da budeš ne samo onaj koji prima oproštenje, nego i onaj koji daje oproštenje? Ne samo onaj koji prima dobrodošlicu kući, nego i onaj koji pruža dobrodošlicu drugim ljudima. To je glavna poruka priče. Biti kao otac. Biti kao otac nije samo jedan aspekt Hristovog učenja. To je suština, to je srce evanđelja. To je srce svega onoga što Isus učio. Da mi volimo kao nebeski otac. Da mi praštamo kao naš nebeski otac. Da mi brinemo kao naš nebeski otac. Evo što kaže Isus. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete uzeti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju uzajam da uzmu opet onoliko. Ali ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu i bit će vam velika plata i bit ćete sinovi najvišega, jer je on blag i nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi, kao i Otac vaš nebeski. Ovo je suština evanđelja. Način na koji mi treba da volimo jedni druge je Božji način. Mi smo pozvani da volimo jedni druge tom nesebičnom Božjom ljubavlju. Da mi drugim ljudima pokazujemo blagodat koju smo primili od Boga. Da postanemo kao Otac i da gledamo svijet njegovim očima. To je moja istinska želja i molitva za sve nas.
Evo ja vas pozivam da večeras završimo ovo naše druženje molitvom. Opet u grupama, u klupama gdje sjedite. Pomolite se zajedno. Zatražite od Boga da nam On da snage, da On promijeni naše srce, da mi dobijemo njegove oči, njegovo srce, da mi budemo kao Otac.